billahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudjala dini kullihu walau qaril kafirun walau qaril musyrikun wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wasallam amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muli mabalangkan kepada kabarin kita ni untuk pagkabensan kita sa kabilang puas pag-rip siganting kahuran tarodil dan diantiranan situ sebetulnya demikian lahat sa kita Facebook iwas in YouTube ni Darul Islam Page sebenarnya mereka pengajian kinadasing kita ni amuray naman nakangutang aso ko niya tawa mayroon pagdating na siguro tayo ni kalasahan na rinag magpalungay itong pagkakatamo patiranan pada mendekat katuan Syekh Abdul Nasir Abdurrahman atau kekilansin kita ni Abu Mas Mas aku kumulay kay manayong kay mo panatakat hadirat Mas ko. Assalamualaikum. Bismillah ya Syekh, ikaw na. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bini'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a inna Allaha bima ya'maluna muhit. Wa qala jalla wa ala wa ati'u Allaha war rasul la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu kabiyaksahan. Umatud na isab kami ganap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu. Hari hindi na sadya inabutan sin suara ini. Adapun ganap pangadjian yatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat hikahanggatus kauhaan suratu
Ali Imran. Di ayat ini mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, kaya hati kita niusin Allah subhanahu wa ta'ala, sin kamumulahan iwan katitipuhan. Daing hamanga sila, simusulang pa Allah subhanahu wa ta'ala, daing hamasana kauna. Aula-aula na magtataod hamasana to ini. May taed to. Kalisuan nila yung katan. Sakawa, inlabi kalisuan nila. Amuna in nag-aarama. Hiyatun, sing kanabihan aula-aula. Kahinapusan Nabi Iban Rasul junjungan tani wa alaihi salatu wassalam. Kabayaan nila yad tupungon, kabayaan nila yad turi, tumaplag iban di lumuag hakatilingkal sin dunya sakali amuna in simaplag. Mga kakasisin Allah Ta'ala, ulung kato taniusin Tuhan. Ang pakita ni uri malamin nila. Ang pakita ni uri maabi-abi nila. Sabab abihon kita niyo. Kaabitun kita niyo. Bang haliling nila. Way nakusog na to. Luguson kita niyo pa karon. Misanin wala paliulugusin ni. At sadya paibog. At sadya paanggil. Nabiya tambanin tao. Nabiya tabulain tao imalong. Sa sila nagsakop. Narain sibi-sibi, narain dakula, narain makusog, nara sambilog kusog. Sabab imalong. Impanghati nila hulawan, impanghati nila intan, impanghati nila musa, sakal niya mo nating kapirigluhan na kabuhi iba na kamatay. Tenguan tani mga anak kapu imparman sinallahu ta'ala. Intam saskum hasanatun tasuhum. Parman si mahasut si Maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kamu bariman usug, ibang bariman babae. Apabila aon dumatong kaniw karayawan, uno-uno na karayawan, masusa mga sila nagkukufur. Maita nakatayang babaw. Mga bariman usugi ang bariman babae. Bang, aong kakitaan nila hawihat tindagbos. Nakatayang babaw, hakataan pakaradyaan. Aula-aula, nang daog. Aula-aula, simaplaging kabayaan. Sinallahu ta'ala. Tasuhum, umangi. Inay muka nila, kumangiin atay nila. Magkarukan sila, may tayaw di mayaw. May tayaw ng daog, may tayaw nakatayang babaw. Saan yung mga anak po? Wa in tusibhum syai'atun. Nabangahon dumatong kanila, ang mga bariman usog, ibang bariman babae. Musiba pabaran nila, musiba palaum kauman nila, musiba papangalta nila, musiba paana ka po nila, papamarinta nila, magliki-liki, maglamilami. Kuyakan sila to. Aula-aula bang yung mga Muslim, di na makadsing kabayaan sintuhan nila. Sila na yung magbaya. Kukan sila tungod.
Mga anak po, uno yan imbiyay takatu taniw sin Allah Ta'ala, katitipuhan sin Yahudi wan Nasara. Kaya ingatan si mga bangsa Muslimin, aula-aula yung bangsa Arab. Palman sin Allah subhanahu wa ta'ala, walan tardaan kal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Waddu law takfuruna kama kafaru patakunu sawa. Palman sin Allah ta'ala, di umundungin mga sila yan. Sehingga kamu makupur. Sababin sila nagkupur. Di sila mundung sehingga mabiya nakita niyo kanila. Way natutuan kaya na naman. Wang nila kita niyo kakitaan na hakalam maway na kusog pisukun nakita niyo makad ko ibandi sumera ko makad. Nga naka po misanin wala pa kita ini pipisuko biya dagbus. Nah, kita niyo mga anak po. Dahil nga sabab yan papagsadyahon kita niyo. Buko ni pagsadya makatayang babaw rin kanila. Pagsadya ka uno-uno na yung kakausan mo. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Pagsadya ka mo uno-uno na yung kakausan niyo kusog. Imang gaganap Tuhan. Nawaygon ganapan kay mo. May tawirong ganapan kay mo. Sababyad tunakaw hatumpukan nila. Waliyazubillah. Nada punim bariman usugiwan bariman babae. Natuang kalang na ing kahalan si manusia dunya ini wan sin noon niya yaunda sila hakabayaan sin Tuhan. Maita. Palman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawlis sabit fil hayatid dunya wa fil akhir. Patutungun sin Allah Ta'ala im bariman usugiwan bariman babae hakabayaan sin Tuhan. Naim bukon bariman limalawag koneksyon. Dito kita nung nakangkuan yun makusog. Ayan Tuhan. Kaya baitaan kita niyo sin Allah Ta'ala wang kafir. Laong na ikuan ni marayaw. Bang kafir. Yahudi wan Nasara. Daing hamangi, sangi-ngi. Oiron diayaw nila pa mga barima. Maastol sila rin panagnaan sambil pakahinapusan. Na, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala mga bariman. Wa in tasbiru. Bang niyo akaruning kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang niyo siya bala nindaakan. Di niyo pahil-pahilo nindaakan. Di kamu mahailan kanila. Di kamu makad kanila. Di kamu simingud kanila. Wa in tasbiru. Unim biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in tasbiru la yadurrukum kaiduhum. Di makarihil mudarata atay niyo. Wairun dumatungi paatay niyo. Paakal niyo. Pakabuhi niyo. In katitipuhan nila. Kakali ikaw na nagtipu simbaran mo. Tipo na kau sinakal mo. Tipo na kau simpikilan mo. Tipo na kau siningat mo. Tipo na kau singkusog mo. Mga anak po. In tasbiru. Bang niyo siya balan. Tiutuhan niyo kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Iagad niyo indakan, tiatasan niyo to dindakan. Nurun ala nur, indakan sin Allah Ta'ala, wang mo iagad. Sahaya ganapan sahaya, kusog ganapan kusog. Larakun nila yung panghindo, timagna Makkatul Mukarrama, iwan Madinatul Munawwara. Mataod na bang sa muslimin, di mukal. Saan yung mga to? Naing kabayaan sing kafir, waddu law takpuruna kama kaparu patakunu sawa. Ang kabayaan nila, makupuna kita niyo kanila. Ampa kita niyo magsali na inhadunya ini katantan, sababin nakatuwagil dakuman, in nakawidda dakuman, amura kuman imbar iman usug iwan bar iman babayi. Nah, bang sadya, iati-atasan niyo, hindaakan. Di mapaling inatay niyo, di kamu imibug kanila. Nabubutok kamu hakabayaan sin Tuhan. In kamu maglanggo nga kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. La yadurrukum, di makarihil kanyo kamu daratan. Way mangi dumatong kanyo. Sakali halaumbay bantan niya na, in halaumbay niya, in anak niya, in apu niya, in apu maas, in apu bata. Kuting niya, rain bukun niya banta. Mga kakasisin Allah Ta'ala. Huling zaman kita niyo. Kasuratil pitani wal balaya. Magtataud in mangi, magtataud in musiba, magtataud in tandasan, bukon magmamainus. In bar iman, passing read kata. Maita, kauhan, tagaupat ka jam, alop nilang kabayaan sin Tuhan. Maita, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. In sila mag-duty pa Tuhan, bukun Tuhan yung mag-duty kanila. In sila raakon sin Tuhan, in sila ipon sin Tuhan, bukun sila winsa na sin Tuhan. Siya kawapasan nyangun sila sin Tuhan na dunya yung adlaw akhirat. Mag-duty kawabayaan sin Tuhan. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Di mo man jariyat, o Tuhan, kumita mo ako akong magsambayang makalimang karumang kaadlaw. O Tuhan, kumita mo akong papagjakaton. O Tuhan, kumita mo ako akong simbihay ni. Kaya ninangun mo, mag-duty ka. Hakabayaan sin Tuhan, sindum, iban sinadlaw, tatasan mo. Amo yan, mga Tuhan. Ang pakauri matipu nila, ang pakauri di dagpakansin mudarat din kanila. Maita. Insalago-lago mudarat habang sa muslimin haulihan ini. Amo na hinang sin Yahudi van Nasara, wiyata sin Nabi. Taon. Uno yan. Daul umam mangkana kablakum. Sakit sin umat na kaunayari lumatong. Dahil nga mga sakit malago, adarru alar rijal. Malago yung kamudaratan niya mga kausuhan. Uno yan, babae. Malago yung mudarat sim babae nila. Pamanga usog sim mga muslimin. Ayan Tuhan. Sabi sila rin magbadyo. Na yung mga muslimin makita, minigli nga ba ay nag-ail, batal na. Di da mauno, mabatalin ail, matawad na tuwig, ipag-ain. Sabang nabatalin atay. Nabatalin itikad. Bang nabatalin itikad. Misan kurikin pag-ail. Misan kurikin bang nagkakangiin gamot.
ng luy-luying kahoy. Buko nahat ng luy-luy, mga anak kapo. Hikarua, para kalasin. Pamansin Allah subhanahu wa ta'ala, panabi niya, kay napusan iwan sinumat niya, la tu'jib ka amwaluhum, wala auladuhum. Ay kau mahailan, ya kau nabi kay napusan, iwan sinumat mo, sin nila, sin pagmain-main nila. Ayan mga anak po. Naunuri na kita magsin. Pagsin kawya simbiyata sintuhan. Al-malu wal-banun jinatul hayatud dunya. Pakayain nikmat alta, iwan nikmat ahli, pakabayaan sinallahu ta'ala, lingkat mo kabuhi, iwan lingkat mo adlaw kana-kana. Ampay Yahudi, ijajama al-mal, palisahwati. Apabila sila makapunsin, hipagdulsin napso, hipagdulsin syahwat, hipagdulsin pikilan, hipagdulsin kababaya-bayaan. Ampay bariman, hipagpalingkat ni hakabuhi, iwan ipagpalingkat ni hadlaw kana-kana. Nauno ini katu kawasa. Allah Ta'ala riyakin Adam, inni jailun fil ardi khalifah. Pag khalifah kau hakumi, pamarintaning kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naunin biyata sin Allah Ta'ala ri manjariyaddu. Amin biyasin pamarinta sin Yahudi wan Nasara. Katoy kuno demokrasi. Yung pamarinta nila, ingansin pamarinta nila demokrasi. Magtiyaw nin usog iwan usog, magklap, demokrasi. Magtiyaw nin babae iwan babae, magklap, demokrasi. Magtiyaw nin tao iwan hayop, magklap, demokrasi. Ano yung mga anak kap? Na, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hipapaingatin jiutita kaniya. Dirihilan kita balawi-lawihan pag-inom. Dirihilan kita balawi-lawihan pagkaon. Pag-ubos na mo ini, adun, rijiki, nagtatakad ha baba. Dirihilan kau balawi-lawihan pagbadyo. Inna kau na magsubli magtiyaon. Magsambahayang namon na inusog, magsubli badyo. Imbihawon, balawi-lawihan im badyo. May ba iniri makasambahayang? Balabi-labihan ng badyo, balabi-labihan ng sudyara, sakali, biyabangking, kikitub. Sinimbiyaita sin Allah Ta'ala, hujujinatakum inda kulli masjidin. Pakayan niwilingkat niwa tiap-tiap kamu umalupatuhan na pagsabahayang pardo, iwang pagsabahayang sunat, Hamasjidil Haram, Makkatul Mukarramah, iwan Madinatul Munawwarah, iwan Pakatantan Masjid. Asa kali tuan banga pagtiaunan na. Mga anak ko, kita along ng badyok kini bang ukir ha? Dalawang sinanak, ama along na. Biya badyok mo na sana pagtiaw. Ikaw lang na rin. Mga anak ka po. Allah Subhanahu wa Ta'ala biyaitaan kita niyo. Bang natukya sa balanindakan. Way mudarat. Ibandi nila kita niyo matipo. Uy, may tayad to, kapian kita niyo sintuhan. Wa inna lanansuru rusulana wallazina amanu ma'ah. Parmansin Allah Ta'ala, in kami mananabang, in kami kapian namo, in naraak namo nabiwan rasul, iman simyakad kanya. Dahil pangasuwaw na natabang, ay ikaw magduwarwa, mga anak ka po. In tatabangan sintaw pataw limited, sa bang tatabangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bukun balabi-labihan. Ingkatan kagugunahan mo, hianug hara kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, uno pembeta sinallahu ta'ala. Intasbiru, bang niyo sadya siya balan, indaakan iban silihangan, la yadurrukum. Way mudarat papamarintan niyo, way mudarat pa, uno niyo. Para akan sintuhan kaniyo, wayroon mudarat dumatong kaniyo nuno. May ta, palingon sinallahu ta'ala rin kaniyo nuno. Linusripa anhusu, parman sinallahu ta'ala, palingon na mo dahin kanila'y mangi. May ta, pia paling nila, palingon pa sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kita ayan tuhan. May ta yan to. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sabab ipon na mo. Nagtagipon kamu, nag-ihlas siya. Wala niya liamuran sing kabayaan niya. Doon sadya siya hakabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Mag-ihlasin ama halumbay. Magsabarin ama iban ina halom simbay. Bang nagsabalin ama iban ina halom simbay, magsabal din anak. Bang nagsabarin ina in ama iban sin anak, equals mahabba, pagkasilasa. Bang masabarin ama, masabarin ina, masabarin anak, nagkasilasa na sila, equals tasam. Ang pagpatian. Into ini. Kasabar, paglasa, iwan pagpatiag, kauhaan tagupat ka jam, pakayon na to. Paghalulay sim problema halawom, paghalulay sim problema hakabuhi, paghalulay sim problema hadlaw ka na ka na. Masabal na kau sa way lasa. Masabal na kau malasa na kau sa way pagpatiag. Di kuno yan tuhan. Nasulay na kau pagtula, tuwig sa jaywang kamatis, wayron asin. Nga ka po, nalangsin mo, buko sa initiula, liaga. Ay mula muking kabayaan sintuhan. Parman sinallahu ta'ala, wa atiullaha war rasul. Pagtaati sa ding kabayaan sintuhan mo, iban sinaraat na mo maun, bang mo yan iagad din duayan, la'allakum turhamun. Mahinang sabab, malasa kamu patuhan, labi inla sa sinallahu ta'ala kaniyo. Mga anak ka po, bang akong kasusahan mo rin na mahalulay, halulayan na sing kasabar. Halulayan na sinlasa. Yanon mo nakatantan, I love you. Nakalihangin ini para, I love you long nakanyo katanta. Mga anak ka po. Impiara sintuhan, nakanabihan, di nga panagna sambil pa'y kanapusan, pagkasilasa. Impanagnaan nagkasilasa, 2 tao. Yapo taniw Adam, iwan yapo taniw Hawa. In panagnaan na marinta sila ra. In panagnaan nagsabari siura. In hinapusan kita niyo. Umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno pa imbiyata di katutan niyo. Mangyad to aun nakasabar sin ama. Aun nakasabar sin ina. Aun nakasabar sin anak. Fi jimmatillah, in sila halawm pamalihala sinallahu ta'ala. Mga anak ka po, magkagunahan kita niyo pamalihala sin Tuhan. Bang kimugdan na in pamalihala sin Tuhan, magpalihala na kita niyo pakaniya. Di migin ama de nga dunya bang niyari maparihala in anak niya. Hari na maubos, betan na sin Tuhan, Allah takapu wala tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maita nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah.
Amo yan, mga anak ka po. Nah, uno pa yung biyayta sinallahu ta'ala rihayatan ni, in tasbiru, watattaku, bang niyo sadya siya balan. Uno naman yung sa balan na to yan, mga anak ka po. Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun kaya bayta, ang mga tao Makkah, iwan tao Madina. Hinang, bang niyo mahinang, kakuyakan kamu sintuhan. Misan maastul kan yung tao katantan, bang man kita niyo kakuyakan sintuhan. Pabila kaya kuyakan na kau sintuhan, kakausan sintuhan, pakuya kuning katan pia panjari. Uno yan tuan. Ar-rida bima kasamallahu lak. Kuyag kau, hatupungan, dihil kay mo sintuhan. Kaniya-kaniya tupungan, kaniya-kaniya kantaan. Bangkaw nagmalilla hatupungan yan. Sinallahu subhanahu wa ta'ala, pasanyangun kau sintuhan na dunya iban hadlaw akhirat. Tak kau tuan, uno yadto, akasadar. Mga anak ka po, in sumunod, in tasbiru wa tattaku, bang kamu nagsabar, iban nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, la yadurrukum, way mudarat dumatungkan niyo, way kangian dumatungkan niyo, uy metayad to, tiyatampanan kau sintuhan. Di mo kakausan tampanan, sa hakuti ka, iagad mo yung kabayaan sintuhan, nagmabuka kau, hinang mo indakan sintuhan, kiyukuyakan kau. Tiang kisan mo liangan sintuhan, buka mo hamul ka. Di nila kau matipu. Hikarua, di nila kau kaakalan. Hikatung, wayruun mangi, dumagpagkay mo, tiyatampanan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun biyay takato taniw si mga sahabat. Ibadat tadfa'ul bala. Mga ibadat makatampan simbala. Taming sinatay mo rin nga mangi ibadat. Unuin ibadat yan, mataod sa dua sadya. Hika isa, al-imanul kawi. Iman makusog. Naimbiyahon ka to taniyo nagkukuan basi magpakusog sinuno. Magjaging magpakusog sin. Gasabi. Pakusugay ni iman. Al-imanul kawi. Iman makusog. Makatampan sin mangi. Makatampan sin bala. Hikaruwa. Tauhidun khalis. Panghinunggal patuhan malano. Hinda siyo sila yan. Pi kulubil mu'minin. Yan hapangatayan simbar imam. Hinda siyo yung nakauna. Sahabatullah. Sahabatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi Makkatal Mukarrama. Wa fi Madinatil Munawwarah. Yan ang pangatayan sin mga sahabat sin Nabi Hamakka. Yan ang pangatayan sin sahabat sin Nabi Hamadinatul Munawwara. Kiublaanin dua hula makusog. Rome ibang Persian. Nabi haun dua nagbaliking kusog sin dua. Magbangga din dua. In bunga marayaw, mga sila nagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po. Una yung biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Singurin niyo yadto. Way silpon nila, way katantan nila, sing kamo complete. In sila bukon complete yung pag-inom, bukon complete yung pagkaon, bukon complete yung sasakatan, hagawa, napakusog nila, napalano nila. Na, unimbeta sinabi kato, al-mu'minu kawi khairun. Imbar iman makusog, in iman niya, khairun, sila ni marayaw. Marayaw ano? Hakabuhi, 7 patuhan. Marayaw, hakamatay, 7 patuhan. Uno pa, waahab. Marayaw sila, iwan kalasahan sila. Mga anak ka po, magkagunahan kita niyo marayaw patuhan, iwan magkagunahan kita niyo kalasahan sin Allah Ta'ala. Ayun biyahon, nanakbaw tutin ama, nanakbaw tutin ina, nanakbaw tut din anak. Kaya lang nari na kula siya ni ama, migna. Lang sinama iwan ni nabi, along nari na kita kalasahan siya, migna. Napakain ka umig. Siya na ni nangun niya ina iwan ama. Ay mubuta si luuni siya sing kabayaan sin Allah Ta'ala ay mo siya papagluon na palaw matay niya sing kabayaan niya. Unin beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in tiap-tiap piag anak siya uno. Jagahi siya marayaw, kawaun sin Yahudi, kawaun sin Nasara, kawaun sin bang muri kajagahan, ikaw ama iban ina yadto na. Mga anak ka po, kahinapusan. Al-Bishara aun pakuyag sin Nabi kato. Uning kakuyag yan, 2. Al-istima'u wal-ittiba. Pakuyagan niyo, tatap kawan tagupat kajam, ing kabuhi niyo, dia dunya dahon pakamatay. Uno yan yung kakuyagan, lil-istima, dunguhan niyo tuding kabayaan sin Tuhan. Maita, unin na rin si mga tao, yadto, hapi abner kajahannam, sungon, law kunna nasma'u, aw na'kilu, ma kunna fi ashabis. Bangisab, diungog na mo marayang kabayaan sintuhan. Bangisab, piyakay na mo inakal na mo, madto pa kabayaan sintuhan. Di daman kami makari, pakayo, ganapan kayo. Pasu, ganapan pasu. Anak ka po. Yan na, mataod na karungugan na to. Dupunan mo na sa dinumbol, karungugan mo na. Kala Allah wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. In sila nakaw na maglag, pabiulanan pa. Ini karua, kakuyagan, walit tiba. Kuning kakuyagan na pagdungog. Faida kuri al-Quran, fastami'u lahu, wa ansitu la'allakum turhamun. Amo yung biasa mo sa jambu huruf, pila. Matawad siyang kalupasan. Sa hindi kalupasan, barimat. Na, tuan, unin beta yad tuwi karwa, al-ittiba. Agaran niyo sa jemparman sin Tuhan, iwan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di kamu malaung, iwan way makalaung kaniyo. Na, murah-murahan mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ako po din waktu na to, miabot na isab. Ay kita niyo mutas deng hatu na sabot. Kasabar, pagmabuga, iwan kuyag katu taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang natuyad to na daw hatim bihad turagbus, janji sin Allah subhanahu wa ta'ala katu taniw, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, walanajyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tubtub na rin to, murah-murahan, bang mayan kita niyo,
Kapag unay-unayon, mabuto kinatay na to, mabuto in pakaradyaan na to, tumaalok pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan kumusog, biya sing kakusog, si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Makkatul Mukarrama, iwan Madinatul Munawwara, in pag-ihlas nila, in kasabar nila, in pagmabuka nila, in pagkasilasan nila, kaya saplag, simpang Hindu, sin Allah subhanahu wa ta'ala, kahinapusan, piyasampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana nas'aluka lisanan zakira wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'a wa amalan tayyiban maqbula ya rabbal alamin. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa laisa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.